Model test 4 pages 103 104 105. Number 1. Color according to the fraction half أو 1 over 2. يبقى هنعمل coloring ل 1 from 2. يبقى كل 2 triangles هنعمل color ل 1. يبقى كده هنلون 2 من ال 4. كل 2 1. اوكي. هنا 1 from 3. عندي 3 triangles up و 3 triangles down. في ال 3 triangles اللي فوق هنعمل color ل 1 triangle، وال 3 triangles اللي تحت هنعمل color ل 1 triangle. يبقى كده عملنا color ل 2 من ال 6. again color 1 from 4. في عندي 4 parts up و 4 parts down. color 1 part from ال 4 اللي فوق و color 1 part from ال 4 parts اللي down. اوكي. يبقى كده color 2 parts. number 2. arrange the following numbers ascendingly. يعني from the smallest to the biggest number. فين هنا ال smallest number؟ أكيد الزيرو. الزيرو هو أصغر number. أنا عندي 15 0 10 17 34. ال smallest number هو الزيرو. then 15 or 10 or 17 or 34. اللي بعده أكيد number 10. بنكنسل ال 10 ونشوف ايه ال smallest number اللي بعده. 15 17 34. أكيد 15 then 17 وآخر حاجة 34. يبقى 0 10 15 17 34. number 3. find the result. number A 52 plus 40. نعمل add units plus units و tens plus tens. يبقى 2 plus 0 equals 2. 5 plus 4. طبعا put ال 5 in my mind وال 4 on my fingers. after 5 6 7 8 9 يبقى equals 92. number B subtract 56 minus 53. units minus units يعني 6 minus 3. count from 3 to 6. هنعد من 3 ل 6. after 3 4 5 6 يبقى 3. وطبعا 5 minus 5 equal 0. number C 79 plus 10 units plus units معناها 9 plus 0 equals 9. 7 plus 1 equal طبعا after 7 8 يبقى equals 89. number D 25 minus 15. 5 minus 5 equals 0. 2 minus 1 count from 1 to 2 تبقى equal 1 يبقى 10. number 4. the school canteen sells the following sandwiches in one day. order the type of sandwiches descendingly يعني from the biggest to the smallest number. من الكبير للصغير. الساندويتشز هي beans 75. فلافل 91. white cheese 62. eggs 46. الحلاوة 55. فين هنا ال greatest number؟ لو احنا هنعمل order من الكبير للصغير أكبر number هو ال 91. لإيه؟ للفلافل. هو بيقول لي order the type of sandwiches مش النمبر. أنا بعمل order لنوع الساندويتش الفلافل مش النمبر. after الفلافل إيه؟ ال 75 اللي هي البينز then الوايت تشيز 62 وبعدين الحلاوة 55 وآخر حاجة الإجز 46. أوكي. بعدين نمبر 2 بيقول لي with what do you advise the canteen administration. بتنصح بإيه البياع اللي في الكانتين increasing the إيه أنهي number of sandwiches اللي احنا عايزين نزوده. أكيد الفلافل وياريت لو يزود عليها سمسم. ليه بقى؟ عشان الفلافل هي أكتر حاجة مطلوبة 91 يبقى يزود الفلافل ويقلل من إيه؟ من الإجز لأن ده أقل نمبر ما بيبيعش من الإجز فما يعملش إجز تاني كتير يعني. أوكي. يبقى decreasing number of الإجز sandwiches. number 5. إسماعيل bought vegetables for 13 pounds and fruit for 15 pounds. اشترى كام حاجة؟ اشترى vegetables خضار ب 13 واشترى فاكهة ب 15. how much did he pay؟ دفع كام في كل اللي اشتراه؟ يبقى هنعمل add التوتال نمبر اللي دفعه 13 بتاع ال vegetables plus ال 15 للفروتس. يبقى 3 plus 5
equals after 5 6 7 8 1 plus 1 2 يبقى equals 28 pounds.